Inshuti tubahaye ikaze mu makuru yacu akomeje kugenda avugwa mu karere, ariko mu nyemerere by'umwihariko duze dusimbukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko hano turi ku Ibano TV. Unyemerere rero ubane natwe muri aya makuru, tukugezeho amakuru acukumbuye kandi yizewe, amakuru dukesha ibinyamakuru ibyandika ndetse n'ibikoresha amashusho. Naho nyakubahwa Joseph Kabila Kabange uyu munsi yiyeretse itangazamakuru, uyu munsi yiyeretse abantu, uyu munsi yiyeretse, yakoranye ibiganiro n'abantu batandukanye. Abantu bakoranye nayo ibiganiro urimo urababona hano kuri screen, amafoto twagerageje kuyegeranya. Aba bantu rero ni bandi. Yaganiriye n'abakozi b'Imana batandukanye mu myizerere itandukanye, aho yahuye n'abashumba ba kiliziya nk'uko urimo bibona, ahura n'abapasiteri nk'uko ubibona, ahura n'abashehe, abayobozi b'idini rya Isilamu nk'uko ubibona, ahura n'abantu bafite indi myizerere itandukanye, icyo twita amadini gakondo. Nyakubahwa Joseph Kabila rero yahuye n'abayobozi b'ibyo byiciro cyangwa se bayo masibo atandukanye bitewe n'imyizerere igiye itandukanye. Nyakubahwa Joseph Kabila nyuma yaho hagiye havugwa ibintu byinshi, bavuga ko yaba yarageze i Goma, ariko ibihamya birabura. Uyu munsi igihamya cyabonetse, uyu munsi yigaragaje. Nyakubahwa Joseph Kabila atuye hehe rero? Uyu muhuro cyangwa se iyi nama yabereye ahantu hitwa Kinyogota. Nyakubahwa Joseph Kabila nk'uko bisanzwe nk'umuyobozi w'igihugu, wayoboye igihugu imyaka 18, agiye afite ingo zigiye zitandukanye. Hanyuma rero hano i Goma hakaba ni ahantu hamwe afite urugo mu gace kitwa Kinyogote niho afite urugo. Uru rugo rero rwa nyakubahwa Joseph Kabila nk'uko bisanzwe abaperezida bagenda bagira ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu. Aho ngaho rero iyo uvuye mu mujyi wa Goma ni ibirometero 10 ujya iwe. Aha hantu rero niho yahuriye n'abantu bagiye batandukanye. Ubu rero ari muri diplomasi yo kugenda aganira n'ibyiciro, ari muri diplomasi yo kugenda aganira n'abantu bagiye batandukanye. Uyu munsi harakurikiraho iki? Nyuma y'uko nyakubahwa Joseph Kabila yigaragaje mu ruhame, yigaragaje mu ruhando nakita mpuzamahanga. Hanyuma andi makuru rero agezweho arimo avugwa, naho nyakubahwa perezida w'u Burundi Ndayishimiye yakoreye uruzinduko muri Uganda, ariko nyakubahwa Museveni akaba atigeze amukora mu ntoki. Ibi bintu bisobanuye iki? Ahantu umukuru w'igihugu aza gusura mugenzi we, yahagera ntakorwe mu ntoki, ahubwo akaba harimo geste gusa nkaho amwunamiye cyangwa se aciye bugufi. Sinzi niba ari ikimenyetso wenda, kuko aba bagabo bombi n'abasirikare bo ku rwego rwa generale, ku rwego rwo hejuru. Usibye ko nyakubahwa perezida w'igihugu cya Uganda Museveni ashobora kuba we afite inararibonye mu buyobozi, ni umusaza kandi ufite experience ku buyobozi. Hanyuma rero nyakubahwa perezida w'u Burundi akaba yamusuye, ariko ahageze umusaza ntiyamukora mu ntoki. Ibi bintu muri diplomasi hari icyo bishatse gusobanura, ariko abaturusha gucukumbura bashobora kuza kutubwira muri komenti ino message ikirimo ivuga. Hanyuma andi makuru dufite, naho nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aho yakoreye uruzinduko rudasanzwe, uruzinduko rukomeye rw'amateka Kazakhstan. Yakoreye uruzinduko mu gihugu cya Kazakhstan, aho yasinye amasezerano y'ubufatanye mu bigendanye n'ubukungu, ibigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibigendanye no kuzahura cyangwa guteza imbere abaturage. Hakozwe amasezerano menshi cyangwa se hasinywe byinshi, ariko anaboneraho gutumira mugenzi we w'igihugu cya Kazakhstan
Pakistan. Nyuma yo kumutumira rero reka tumwitegure i Kigali. Andi makuru menshi akomeje kugenda acicikana ku binyamakuru bigiye bitandukanye, turakomeza kugenda dusesengura akantu ku kandi. Andi makuru nk'uko dukomeje kugenda tubivuga, naho ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zagiranye ikiganiro n'ingabo z'igihugu cya Tanzania mu kwimakaza umutekano ku mipaka. Ingabo z'u Rwanda zagiranye ikiganiro cyihariye n'ingabo za Tanzania, aho nuvuga ngo ibihugu byombi bigomba gukaza umutekano cyangwa nihana makuru nk'inzego z'umutekano. Bakaba bagiranye rero ikiganiro nk'uko urimo ubibona hano ku mafoto turimo dukesha Kigali Today. Aya ni amakuru akomeje kugenda agaragara, ni amakuru akomeje kugenda avugwa, ni amakuru kandi ubona ko ari amakuru meza. Andi makuru dukomeza kugenda dukura ku binyamakuru bigiye bitandukanye, naho mu karere ka Gakenke abaturage baremeye imiryango irenga 17 y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri Mata. Rero iyo miryango 17 yaremewe, bayiremeye mu yandi magambo bababwiye bati nimuhumure, turi kumwe, ntimuri incike, tubari inyuma, tubafasha amaboko. Aha rero ni imiryango 17 yasuwe mu karere ka Gakenke, aho abarokotse jenoside uyu munsi bagize akanyamuneza ko babonye bari kumwe n'abantu atari bonyine.